is tough. Kei aku nui, kei aku rahi, anei rā, a haka feels. Else just make sure that everyone knows who we are. Te whāinga matua, kia rangatira tutu, kia Whanganui tutu. Hear my brother say, stop. I want to win. I want to win. Let's go! Anei a haka feels, te mihi atu nei. E te ti e te tae hoa mā nau mai, hono mai ki Taupō nui ātia o tira ki tēnei kēmu hi kakarau atu. Kei Whanganui i ngā kura rangatira erua a rā ko te kura kareti o wetiri ana, rātou ko Lindisfarne College. Ko Toby tōku ingoa nōku te maringa nui, te waimari e ki te mātakitaki tahi i tēnei kēmu. Me koutou katoa e hono mai ana i ngā kokona e whā o tēnei motu whānui. Kia ora everyone and welcome in to this exciting matchup between Wesley College and Lindisfarne, two strong schools. My name is Toby. It is my privilege to watch this one alongside all of you joining in from across the motu. Ko tai mātou ki tēnei te rauna whakamutunga o te tau nei. Te wā pakihi me ki o tēnei whakataitai. We've come to the final round of games here, the business end of the competition. Two teams close fought Whiringa Whāiti semi-finals last week going down, unfortunately, but still plenty to play for here in the third and fourth. That place on the podium, treasured so much by both of these two teams. Nō reira, ia tātou e tatari ana kia timatai tēnei o ngā whakataitai while we wait for this contest to get underway. Let's have a look at those two teams. First up on the side of Lindisfarne College, Griffiths, Timms, Kovai Tupu, locking in the front row, Dawson and Bearsmore, ngā whitiki, kei muri a rātou, Allen, Though and Simutonga make up the rest of the forwards. Onto the back line, Tizard, Puketapu Pene, Ngahuka, Taylor, Benefield, Loretta Pinfold and Palmer. Ko rātou te toinga o ngā paumuri, the rest of the back line. And then on to the bench, Hutchinson, Worthington Thin, Reid, Smith, Symes, Munro, Bruce. Me o rātou kaia ko Erua, Simutonga, Raua, ko Cross. And on the side of Wesley College, equally strong across the park, McFarland, Falau, Lumuni, Tuifua, Tuihalamaka, Forbes, Whangupo and Tapusoa, ngā paumua. And on to the back line, plenty of danger in Fraser and Byers, Niu, Moset, Aria, Funaki, Baker, ki te pai, ngā tangata e tai mai, hei te mutunga o te kēmu. The boys will come in later on in the fixture. Uhatahi, Tuhu Heava, my apologies, Lea, Taufou, Ratu Levu, Leteru, and Beite. Me tō rātou kaiako and their coach, Lawrence. Kua rawe, enei tima e rua, he tēnei tau i tēnei whakataitai. Tino waua e rā kemu i te ara wiki, engari. E mea whakahirihira tēnei, ngā tūranga, mai te toru ki te whā. Hei whai, whakatina tēnei, hei whai, i ētahi, hari koa me ki, whamuri i tētahi, whakataitai roa rawa atu. Tough games in the semi-finals for these two respective sides last week, but still plenty to play for here in the third and fourth. Trying to find some encouragement, find a bit of joy to finish off this season. No doubt they will bring their everything to this game. O tira, te mihi nunui hoki ki ngā kaitākoro i te tau te kaumātoru koinei a rātou kēmu whakamutunga mō rātou kura. Kaore kore ka whakapau rātou i o rātou kaha katoa ki tēnei whakataitai. And a big shout out as well to all the Year 13s who'll be taking the park today. Their final game for their respective schools. They will give absolutely everything to go out on a high. Kua rawe hoki, tēnei wiki whakamutunga ki Owen Delaney Park, mihi kātiki ki a rātou. Kua pōhiri mai i tēnei whakataitai pai rau atu, tēnei whakataitai rongonui rā atu ki tēnei taone, kia hau nei ki tēnei rohe motuhake i Aotearoa whānui. And a big shout out as well to Owen Delaney Park, kindly welcoming this fantastic competition onto their grounds. I might be a bit biased, I've spent a lot of time around Taupō nui ātia growing up, but I would say one of the more spectacular and unique parts of the country, fitting to play host to this competition. Ana, e rua ngā kura, e mōhiotia whānui tia, mō o raua pūnaha whutuporo te toko maha hoki o ngā kapa ōpango, ngā kaitākaro o te kapa ōpango, kua puta mai i nei kura e rua. Two teams famous for their rugby systems, plenty of All Blacks
coming from the two respective schools. Te taha o Lindisfarne, ngā ingoa pera ia Israel Dag. Te taha o Weteriana, ngā ingoa pera ia Taupō vai. Me te ingoa tera pea nui tonu o te ao whutuporo, Jonah Lomu, the late great man, perhaps still the most famous name across the rugby world. Nō reira, nō mātou te maringa nui te whiwhi, ki te mātakitaki I ēnei whetū tāreke o a pōpō. Ki o tātou rorohiko, a tātou tiwi, mai I a tātou o tātou kāinga me ki. And so it is really a privilege to watch these stars of tomorrow, the All Blacks of the years to come, live and on demand on our screens. And so, me mihi ka tika, kia whakaata Māori Plus e pāpāhuana I ēnei kemu katoa. I tēnei whakataitai katoa, kua pukumahi, kua tautoko mai I tēnei whakataitai mō te tau, kua heke, kua hipa. Me mihi ka wana kia rātou katoa. And so it is fitting to give a big thank you to whakaata Māori Plus who've broadcasted all of these games live and on demand, who have given their ongoing supports to this competition over the year that has been, the fantastic year that has been. And so we continue to thank them for all of their fantastic hard work. E tautoko ane whakatuara ana I a tātou rangatahi me o rātou hākinakina. Me te mihi ka tika hoki ki ngā kai tautoko katoa o tēnei kaupapa kia Baileys, Celtics, Apollo Projects, Nativa, rātou ko Anchor, ngā tuaiwi me ki o tēnei o ngā whakataitai mei kore ake rātou, mei kore ake koutou. E kore tēnei whakataitai ēnei kēmu e tū. Nō reira e kore te puna o ngā mihi ememeti kia koutou katoa. And a big thank you as well to all of our sponsors, Baileys, Celtics, Apollo Projects, Nativa, Anchor. The backbone, it should be said, of this competition. Without them, these games, these fantastic fixtures would not be able to go ahead, so we do thank them for their ongoing support. Me te mihi ka tika hoki ki a Anchor, tā atu ai ahau ki tētai kaupapa poi tūkohu I te rātu marama, I reira ētahi miraka tiakrete kore utu, I kohatia mai. E Anchor, kia mātou ngā kai pāpāho, mena koutou pirangiana, kia pērā anō, kai konei tonu. Kia hau nei, kei te mōhiwa hau, he ahua tohu ngā hau I taua ao, te miraka tiakrete. Nō reira mena koutou e rapu ana I tētahi kai whakamātautau anō, anei ahau, e rite ana, e whakatū ana I takuringa. And a special shout out as well to Anchor. Was at a basketball tournament a couple months ago actually, and they sent through some free samples, free chocolate milk, some Primo. And I do back myself as a bit of an expert in the subject field. So Anchor, if you're watching along, happy for some more chocolate milk. If you want anyone to put their hand up as a tester, here I am, I'm ready. Ia tātou e kite ana. I ngā tamatoa o Weteriana, e uru atu ana ki te papa, as we see the young men of Wesley making their way out onto the fields. O te rā kairere hoki a Lindisfarne, e nei tima e rua kua whawhai kaha, fua whawhai roa I tēnei tau, koinei te kēmu whakamutunga, koinei te āheinga whakamutunga ki te tūrangatira mō o rātou kura. Two teams that have fought hard this year, the final opportunity to lay it all down for their schools. Absolutely nothing is going to be left out on the field today. Me tēnei tikanga, e whai ake nei, ko te whakatakato I era pōtai, koe rā tētai tikanga paira atu mo te ake rau atu o te whutuporo ākura ki Aotearoa Whanganui. Hei te wā kaia, te kai tākoro I tētahi nama o ngā kēmu, ka whiwhi I aia tētahi o era pōtai. Ai mua I ngā kēmu ka whakatakatoria, ki mua I ngā hoariri, hei tohu te whakaute. Those ceremonial caps received by players when they achieve an amount of games and laid down at every match before the opposition as a sign of respect and mana. Engari, kia mutu te pahupahu I ko rā. I'll let my rambling end there as we get ready to observe this fantastic spectacle that is the haka. E te whānau, e te iwi, kia are mai.
Au e te ihi, te wehi, te wana, te mana o era rangata i e tū whakahiana mo o rātou kura. The energy, the prestige, the honour of the two teams standing proudly for their respective schools. Two schools steeped in tradition, history. Teri ana te kura tuarua tuatahi i Aotearoa Whanganui. Wesley, of course, the first college to be founded in this great nation. Lindisfarne, steeped as well in a long history of excellence, especially in whutupōro. Nō reira e te whānau, ka re kore, ka rawe, ka tata, ka hika rau atu, te whakataitai te pakanga e haere ake nei, no doubts. A fantastic battle to come between these two teams. They look to lay it down here in Taupō Nui Atia. Ma Lindisfarne te timata mai te maui ki te matau. Wesley mai te matau ki te maui. Lindisfarne to get us underway from left to right. Wesley returning from right to left. As we're underway here in the third, fourth game for the CNI. Wesley take it in. Te tuatahi, kaui te pōro, a look to carry early on as they allow the forwards to get one in there, and now the ball is back. Clearing kick ki taua taha matau. Ka whakawhiti te raina, tata ki te raina paiwehe. As that kick just goes out close to the halfway line. Te rāngi ki waho tuatai o te kēmu nei ki Lindisfarne. Line out is good, a little bit messy. Wesley coming through. Nganana ki te tāhai, ko te āhua nei ana. Kua taka nā te rengo o tētahi o ngā Lindisfarne. Looks like it's come forward off the hands of a Lindisfarne player. O reira ka kakari, tata tonu ki taua paiwehe will scrum in close to that halfway line. Te kakari suatahi o te kēmu nei. Tino whakahirihira tēnei mō ngā tima e rua. Te kātu, tō rātou kaha, tō rātou ritenga mō tēnei kēmu. Kei te whai. First scrum of the game, important for these two teams to show their strength, lay down the challenge, show their preparation for the game to come as Wesley get the early shove on. Ka tau tonu ki a rātou. Ka tuku ki tēnei taha maui nea, they'll shift it to this left-hand side, and now bit of space opening up. Throws the dummy, goes himself. Ka hoki anō. Ki Whanganui. Strong carry from Tui Halamaka. As Fraser digs it out. Taha ki te taha, side to side i a rātou. E rapu ana i ngā aputa, looking for gaps. Goes down about halfway between the 10 and the 22. Ka hoki anō ki tēnei taha tata nei. They'll switch again to this near side now. Good hands. Ended up with Tapu Soa. Carries up close to the 22. Fraser. Fly half, Byers. Te makapoto, the little offload on the inside. Fraser once more. Te koi hoki o enei pukinga. Nā weteri ana, plenty of sharp skills here from Wesley to get us underway as now they send it to the right. To be Tui Halamaka and again. Fraser. Tuku ki tōna matau. Kia whangupo. Kei reira ngā nama ki te taha matau. Stacking up on that right-hand side, Lindisfarne doing the same. Ka haere tonu ki tērā taha. The big man, Lumuni. Hard to stop when he gets going is now Fraser. Ka tuku anō kia McFarland. Te pou waho, the Lucy. Tui Halamaka. Kawe ana ki ngā pou, whakawhiti ana i te raina.
Me te piro tuatahi o te kēmu nei kia weteri ana. Arā, ngā paumua he mahi ana I te mahi. The forwards got it done. Some strong carries in the end. Gap opened up through the centre. And crashing through Wesley with the first try of the game. Koera te timatanga. I pīrangi ai rātou. That is just the start they were after. Te whana whakau kei te haere mai mui ngā pau. Fairly simple conversion as well. And he obliges. Whetū ki te kore. 7-0. Wesley hot out the gates. Ka hoki anō ki wainga. Lindisfarne ko te mea nui. Kia whai whakautu. Kia kaua rātou e tuohu. Whai muri I tēnei timatanga nā weteri ana. Important here for Lindisfarne to get a response. Crucial that they do not get themselves down after what was a fantastic start from Wesley. E whānoa ngā miniti ko hipa. Just 4 minutes gone. Incredibly early stages, but momentum thus far with the boys in the black and whites. As that kick doesn't found touch. And here we go. Opportunity for Lindisfarne. E hoki ana. Mata te kaumarima ka tuku ki te pariro. It's with the winger. The chip and chase. What a bounce. It looked like he went dead. Ka tākoro tonu, and now gap opening up through the centre, and off he goes. Te hiku. Nā weteri ana. Still going. What a fantastic carry. Nā te nama te kaumarima. Liren Baker. Me te whiu hoki kia Lindisfarne. Te aua nei I whakawhitia weteri ana I te pai mate. Looked like they crossed the dead ball line, but referee didn't catch it, and so we continue. Now Lindisfarne. Tuku ki taua taha matau. In the hands of Thau. Ki reira tonu rātou. E haere nei. Still going that way, and now with the Fitiki. The number 4 Dawson finds some space. The Huanga Hoki looks like they have a penalty advantage, and now they look to work it. In the hands of Griffiths. Ko e kahana ki Whanganui. Strong carry up the centre as now. Puketapu Pene. Little short ball for Allen. Kimi me te kōkiri, the little pick and go from the halfback. Classic. Te mahi o te hauruarua tērā. Tizard just lost it. We'll come back to left-hand side. Gaps opening up. Can he get through on the... Ooh, almost makes his way down the wing. Does te kaumatahi ngahuka. Weteri ana. Whakaapapa ana ki te kaunuku piling in at the maul. Can't get the turnover as now Lindisfarne. Ka waiho ki ngā paumua. Hei kōkiri whakamua. They were going to leave it to the forwards to drive forward there. Defensive line getting up just a little too fast as here goes Tizard. The short ball. Ko whakawhitia te rārangi. Ko te ahua nei ana. Te piro tuatahi mo Lindisfarne. The first try for the boys in reds. The quick restart mai te haururua Tizard. Me te maka poko ki tāna to. Me te maka poto. Oh wet ki tāna taha maui. And the little short ball on the left-hand side, finding the gap and finding the try. Lindisfarne strike back. Will be the right winger. Let it pinfold. Hei whana whakau mai te taha maui. Aua uaua. E rangi moko puna tēnei. Aua makariri engari whiti mai ana a taminui te rā. Ahua taurangi māri ana a tāwhiri mātea. It's a cold day, but it's a beautiful one. Sun is shining. Not heaps of breeze, so if he can get his line right, should have the legs. Goes up. And is over. Tēnō koi mai te taha mauira, nice and sharp from the left-hand side. Lindisfarne draw level. Whitu ki te whitu. As Weteri ana looking to start quickly. Te ahunei kua taka anō.
Here, Lindisfarne. There's the quick restart from Wesley. Lindisfarne couldn't quite control it, knocked it on. Nō reira, he kakari anō. Kia weteri ana. Kei te kaumita o Lindisfarne. Ki te tātou I tērā kakari o mua te kaha. O ēnei paumua no weteri ana. We saw in that first scrum. Strong shove from the Wesley boys. Dangerous pack when it comes to the set piece. And now they drive through. Space opens up for Fraser. Ball on the inside to his fly half. Byers in 9-8. I ngā ringa. Tui Halamaka. Ko Takaki mua anō, another knock on. Lindisfarne looking to get over the top of it, but it was lost in the tackle. Nō reira ka kakari anō engari. Tērā pēr ki āhua tūpato a Lindisfarne I ēnei kakari. Te āhua nei āhua kaha rawa a weteri ana I tēnei āhua tango o te kēmu. Perhaps just one to watch here for the boys in reds. Weteri ana been proving to be a little bit too much to handle in the scrum so far. Let's see how Lindisfarne handle this one. Scrum wheels around. Nicely done as they managed to maintain possession. And now Katsuki Taua Taha Maui in the hands of the Hiku. Katsuki Tōna Pariro. Now the winger. Te whana hei whai. Chip and chase. Getting back for it was Baker. Weteri ana. Tākuru tonu ana I otu I tō rātau rua te kaumaru mita I 9-8. Ka titiru ki te tahara. They're playing around with it a little bit inside their own 22. Then they look to the sideline. Clearing kick didn't get too far. Nō reira hea heinga pai tēnei. Mō Lindisfarne. Tata tonu ki te rua te kaumaru mita o Weteri ana. Te rārangi ki waho hoki. A good opportunity here for the boys in reds. Just outside the Wesley 22. Line out. Goes in. Received nicely by the number 7, Thau. Now in the hands of the fly half, the chip and chase. Beautifully read there by Baker. Katsuku, te tai whakausu. Sends up the response and now Benefield looking for the kick to the corner. Absolute sniper shot, the 50-22. Ki te itaua o āputa, ki te kokona matau, ko tahi atu ki reira ko rekau. Ngā kaiarai, no defenders there. And straight across the line, that is a beautiful bit of attacking vision. Nā te nama te kaumarua, TK Taylor. Weteri ana, looking for the steal, and they've got it. Bit of risk here, getting up in the line out, but it pays off as now. Tukunoki Muri. And it will be the fly half, Te Topatahi. Levi Byers. Clearing kick a little bit better this time, gets them up towards the 10 metre. Short line outs. Had Wesley fooled, there's now some gaps up on the left-hand side. Kei reira rātau e haere nei. Te makapoto. Ki ngā ringa. O Palmer. Ka neke tonu ki te tahata wāhira. They keep shifting it to that far side. Now they go to grounds. Tizard. Through the hands. Puketapu Bennett. Flat pass. Ends up with Benefield. Kaukia no ki te taha maui. Little grubber kick through. Needs to sit up here for Lindisfarne. Just goes dead. Orera kaukia no. Te wahi whanai te pōro will come back to where the kick was made. Engari e tai tohu whakatena mō Lindisfarne I tēnei. I ēnei miniti e whetū pēr ko ipa. Plenty of encouraging signs here for Lindisfarne in the last 7 minutes. Came back strongly after that early try. Got one of their own and now piling on the pressure. Wero mā weteri ana he me pēhea rātau e whai wāhi. Ki te hauru o te tima I te whero. Challenge now for Wesley. How can they find space? How can they get themselves down into the Lindisfarne half? Kaiwa wau. Whakatikana. I ngā pēke e rua.
Just correcting the 2 packs here as Wesley will look to put on another big shove here. And they do. Get it rolling. Tukua no. Ki te tapatahi. Ka whai hoki I te raina. Nice kick over the top there from Levi Byers. Found some space, dribbled it across the line. E rārangi ki wahua no engari I tēnei wā kei roto tonu I te haurua o Lindisfarne. Another line out, but this time it is inside Lindisfarne territory. Bit of respite here for the boys in black and whites. Ka tuku ki tēnei taha tata nei, they'll shift it to this near side through the hands, and now the right winger. Ledette Pinfold. Me tōna tere e kōkiri ana ki te taha tata nei. Hinaia nei ka neke no ki wainga. Ki ngā ringa o Beardmore in the hands of the big Fitiki. Drives his way forwards. Tizard. Drops it. Referee says he dropped it forwards. Nō reira ka kakari anō ki te pai wehe. Engari koera te mō rea o tēnei tima no here taunga. Te tere o tā rātou nekehanga, taha ki te taha. Te tere oki o ngā paumuri. E wero tonu ana I ngā hōrere, I ngā wāhanga katoa o te kēmu. One of the great dangers that this Lindisfarne team presents is the speed in which they can shift that ball. Plenty of pace as well from their backline. You're never safe throughout the entire fixture, all the way up until the 70. They'll keep threatening you, with their pace out wide, as now Wesley. Te whanarewa. Little chip kick over the top, read well by Lindisfarne, and now they look to return down the right-hand side. Te whanarewa anō. Ka whakawhiti I te pai taha. Chip kick. 15 minutes in, and we've seen a good number of chip and chases. Ngā tīmei rua kāri te mataku. Ki te tuku I taua pōro ki te putu, not afraid to put that ball to boots. Show some attacking flair. Wesley. Tuki Wainga. They send it to the centre. Now shifting it is Fraser. Te whana teitei rau atu. Nā Byers, high kick, nicely taken. By the taitapa, the nama te kaumātoru, Benefield. Te tohipa. Nice little dummy solved there by Beardmore. Ka hoki anō ki Wainga. Kōkiri ana ki te line. Driving hard at the line is Timms. Benefield. Kua ngaroi ai te pōro, loses it in contact, and now Wesley. Side to side stuff here, not quite sure where to look as Fraser puts boot to ball. Ka Rereki Wainga ends up in the centre as Puketapupene. The right foot step gets wrapped up in the tackle by the Hauruarua. Dawson. Tukano ki tera taha maui. Little ball on the inside. Nicely worked by Taylor. Kōkiri whakamuana te pauroto. The tight head prop, Griffiths. Gets some good meters in contact as now TK Taylor. Atukua no ki te taha maui ka taka. Look to shift it out to the left-hand side. It's just dropped by the Pokapo, Beck Allen. O reira kakakari anō. Ki te rua te kaumārua mita will scrum it in once more. Just beyond the 22-metre line. Mehe kēmu tēnehi. Tēnei whakataitai. Like a match of tennis. Taha ki te taha. Side to side. Ball shifting. Possession changing. It's hard to keep up at the moment at Te iwi. Wesley. Kōkiri ana. Nāia nei. Ka tukua no ki Wainga. Neke tonu mai ki tēnei tahatata nei kua taka anō. Dropped once more, and now Taylor. Thought about the long ball out to the right-hand side. Tizard. There's a little stab from the back of the Kaunuku I nāia nei. Ngā Paumua.
Ooh, tērā pēr. Thought there was a maul there, but now Lindisfarne free it up. Baukapo, Allen. Tizard. Ranoki Whanganui looks once more to the centre. Finds Timms. Little short ball off to Kovai Tupu. Long ball across. Inga ringa. O te pou. Tūwhera. Arako hanta thau. Me te makapoto ki tōna pukuhiwi maui, and the short ball to his left-hand shoulder. Gus Munro running a great support line. Te piro tuatahi mō Lindisfarne. Te makaroa. Nā TK Taylor ki tērā taha mātau. I reira a thau. Ahakoa. E pau tūwhera he tere tonu. Me te koi hoki o taua makapoto, and a sharp offload. Bit of pace as well from the open side flanker. Found his man on the inside, and impact off the bench for Gus Munro. It's Taylor. I was going to say chips it over, but he belts it up onto the embankments. Te kau mā whā ki te whetu. 14 plays 7. Te wero rātau I te raina. Tētahi wā roa rau atu. They were challenging the line for a very long time with Lindisfarne. Te whawhai kaha, whawhai roa, te nā mā nawa. Whai hua ai rātau. Plenty of patience, plenty of determination. They eventually find the reward, as now with Teriana. Go deep off the kickoff. Will be TK Taylor. E tōna pūtu nui ro atu. He's got a big boot. Bounces well controlled in the ends by the Hiku, Liren Baker. Nainei te topatahi, the fly half. Levi Byers. Little pick and go, inga ringa. Or Fraser. Te makapoto ki te taha mātou, the little offload to the right-hand side, out the back door. Found the hands, but couldn't quite control it. It was a beautiful break up the left-hand side in the end. Just goes awry. Kataua Nokia Lindisfarne. Ngā time e rua e whakātu mai ana I o rātou pēke. O ngā tinihanga me ki. Both teams showing their bags of tricks. Not afraid to run that ball. Take some unconventional ways. Ka pēro ki te kēmu I te ata nei. Me nā koutou I oho tō mua ai. Hei tautoko I te kapōpanga I tākura nei ngā Stormers. Much of the same what we saw this morning if you were up early to support the All Blacks. They took on the Stormers in Cape Town. Ngā tima e rua me pono, te āhuatanga o te whutuporo ki āwherika ki te toma, perhaps a little bit more with the way South African rugby is going on the side of the All Blacks. Not afraid to shift that ball, play with some speed. These boys were clearly taking notes. Just as I say that, the quick tap from Byers, te whana, hei whai. Inga ringa o te kaumārua, now in the hands of Mose. Ka tuku ki a Whangupo. The open side flanker. Wesley met their huanga. And the advantage becomes a penalty right out in front of the sticks. Be surprised if they don't go for a little trick play here, and they will. Hayaha ngā toru piro ki nei rangatahi. Kia whai ngā whetu. E mihi ana I taua āhuatanga rā. Threes mean nothing to these young lads. Take the sevens. You gotta love to see it as now. Forbes, tataki te raina. Inga ringa o McFarland's. Haere whakamuri ana I Naianei, driven back. So he now goes to ground, ka waihoki ngā paumua. They're gonna leave it to the big boys. And big boys they are as they crash towards the line. Me te piro hoki. Weteri ana. Te kaha
te mā nawa nawa. Ngā kawe mai ngā paumua. E tuki ana ki te raina ai whakawhiti ai. Hoki I te pai piro. Te kaumā whā ki te kaumā rua. They left it to the big boys. Strong carries crashing into the line. And they make their way over to make it 14-12. It will be Fraser. Just out to the right. As he looks to convert. Strikers good, liners too. Te kaumā whā, kua raka anō I nei tima e rua. Locked up once more, 14-14. Me paku whakamahara kia koutou katoa ki te kēmu tuatahi. I tū ai kei Whanganui nei kura e rua. I te mei, we, he toru ngā marama kua hipa. Just a little reminder about the first game that stood between these two teams all the way back in May. Hard to believe, 3 months gone. But an incredibly close encounter. Wesley coming out on top by only 2 points. Nō reira ko te āhua nei, ia te wā, Katsuki, e nei kura e rua. Ka hua mai tētahi kēmu, hi kakarau atu. Just seems like each and every time these two schools do battle on the field, it's always a spectacle. As we now see mai te pai te nama te rua te kou. Number 20, Smith comes on, Charlie Tizard. No, in fact, he's staying on. We'll wait to see whether Smith has made his position on the field permanent. It's the scrum. Locks in Wesley once more, a fantastic push. And the penalty. O I te āhua nei, I te hara mai tērā āhuatanga, I te hara mai tērā whiu. It just felt like that penalty was coming for a while. Kua nui ngā kakari I toa ai. E we te riana, there have been plenty of scrums that they've been on the winning side of, haven't managed to draw the penalty yet, and on that occasion they get through. And get a crucial one. As time off called. Eitiaki. Te āhua nei te nama whā. Looks like the number 4, the big lock. Tuifua. He's back on his feet, didn't take long. Koera tētai āhuataga o ngā rangatahi ne. Te kaha, te maia. Ka uaua. I te whakatū I ēnei kai tākaro, one of the fantastic aspects of youth. I say like an old hand at only 20 years old. It's hard to stop these boys. Plenty of strength, plenty of courage. They'll just keep on going. As that kick hasn't found touch. Now Lindisfarne look to return. Puketapu Pene. Ki te whai whakawhiti in the hands of the substitute, the try scorer, Gus Munro. Hoki anō ki Wainga, I'll centre it once more. Smith, Puketapu Pene. Kei reira anō te nama te kaumātahi once more with Ngahuka. He's been dangerous down that left-hand side. Tizard. Whakatata atu ana ki te rua te kaumārua mita as they drive their way towards the 22. Tizard. Taylor. Thought about the kick. Ngari Kakawetonu ends up going into contact. Te hiku. Palmer. Steps one. Takes a couple to bring him down. I reira te āputa o te nama waru. Almost finding a gap was Simutonga. Playing the half-back there. Penalty advantage as Puketapu Pene comes back through. Referee thought about blowing it. Will play on. Munro. Ki te kai Fitiki. Dawson. Ngā paumua e tuki ana ki te raina. The big boys crashing into the line as once more Simutonga.
Referee now says we're not going anywhere. Come back for the penalty as Tizard looks to take it quickly. He was just off the mark, so we'll come back. Te rape ahua, hikaka ahua, te re rawa I taua wā. A little bit too excited there. Interesting, not looking to go to the sideline. Happy to play it in the hands of Griffiths. Te pau waho. The Lucy goes hard at the line. Lindisfarne looking to go left. Ends up on the ground, well recovered there by Palmer. Difficult to bring down, but Wesley stop him in the ends. Munro, Taylor. Te whana rewa ki te taha matau nei. Chip kick to the right-hand side. Beautifully taken by the Pau Kāpō. Te nama ono Beck Allen. Te piro tuatoru o te kemu kia Lindisfarne College. Te whana rewa ki te taha matau nā te pūtu o TK Taylor. The chip kick from the middle out to the right-hand side from the boots of the number 12. Fantastic take, Beck Allen. Me te tohipa hoki mai tōna wai matau. And the right foot step finds his way in on the inside. Lindisfarne with their third try of the game. And Taylor obliges. Te pau mua. E tākaruana mehe pau muri. The forward playing like a back. It was a 2-on-1, but they were going to need a couple more than that to stop the number 6, Beck Allen. Rua te kaumātai ki te kaumāwha, 21 plays 14. E ono ngā minutes here, toi ana I tēnei haurua tuatahi, 6 minutes left here in the first. Oof. Ka tunua we te rea nei te aha. What can Wesley cook up here? Lindisfarne. Back to the boot of Taylor. Low, driven kick. Nicely controlled at the back. Kowai atu I te hiku, who else but the fullback Liren Baker. Still on his feet, still going. Wesley. Strong tackle, dumps him down. Ko kiritia whakamuritia. Inaia nei te pau waho, McFarland. Tuku anō ki te namawhitu whangupo. Tapatahi, hei hauruarua. Fly half plays halfback is now Fraser. Tuku anō ki Wainga. Kawe kaha na te namawha, Tui Fua. Little tohipa from Byers in the end goes to Fraser. Ka tuku tonu ki taua taha matau rā. They'll keep shifting it to their right-hand side. Fraser. Byers gives it off to the big man, Lumuni. Te makapoto, a little ball over the top now. A slightly longer pass out to the Eke Maui, Manny New. Naene ka tuku anō kia Lumuni. Just loses control. Referee didn't catch it. Now Wesley. Nawana. The little pick and go from the number 13, Aria. Kua tāhaitia. E te eke maui, oof. Te whakahirahira, te nui whakaharahara o taua rutu. Nā Liren Baker, a crucial tackle from the fullback, Wesley College. Just pulled him in, tugging on his shirts. He looked like he was off to the races there. Te nama te kaumātahi ara ko me kaire ngahuka. In the end, no damage done. Ka rārangi ki wahua anō kia Lindisfarne. Whai muri hi tētai wāhanga. Hikarau atu after an exciting, exhilarating passage of play. Not much time to take a breather as Lindisfarne immediately shifted to this right-hand side. He was stopped once. Can they stop him again? Mikaire Ngahuka. Picks and goes, does Palmer. Whakawhiti te rua te kaumārumita crosses the 22-metre line. Puketapu pene, te makaroa. Taylor pulls it in, beats one.
Look for the offload, couldn't quite get it away. Weteri ana. Pirangi i te tāhai, wanted the steal, couldn't quite get it, is now Puketapu Pene. Ki te kai Whitiki. A Dawson. Tizard. Titiro ki te taha Maui, looks to the left-hand side. Ki te kaikape, Tims. Ngari reira te huanga, and so they were playing under advantage. Nō reira ka hoki anō ki wainga. I te rua te kaumārua mita tonu, still on the 22-metre line. Gus Munro not wasting any time as now he gives it off to Puketapu Pene. Dancing feet beats one. Wesley once again looking for the steal. Te Namawaru, hei hauruarua. Simutonga plays halfback. There's now Lindisfarne. Squino ki tōna matau. Once more to his right-hand side. Ireira Dawson. Munro. Puketapu Pene. Substitutes linking up. Apologies, that was Smith to Munro. Puketapu Pene ki te kokona matau. Te maka ki tōna poko hiwi Maui. Engari ko te āhua nei ka hoki anō. Ki te rima mita. Looked to be another one just before the half-time break for Lindisfarne, but we'll come back to the 5. And it will be a Wesley scrum as they dodge a bullet there. Wesley, kua kaha i ngā kakari, tai noa ki tēnei. They've been strong in the scrums thus far. Koin hei te wā ki te whaiwhiu, mehe mea he wā. Anei. If there was ever a time to try and get a scrum penalty, now is it. As now they shift it. Ki ngā ringa. Te kaumārima. Liren Baker, who looks to reset. Offside called against Lindisfarne. A little bit quick up out of the line. And so Wesley with a chance to relieve some of that pressure. Kia supato, hit te kai wa. Referee just needs to be careful there, takes one on the back. As now it is in the hands of Byers. Sends it to this left-hand side. Te kaunua ngā heko nei e toia nei tēnei. Haurua tuatahi, just 10 seconds left here in the first. Just enough time for Wesley. Ka harātou, ka tuki te raina, ka ngana anō rānei. Will they put it out over the sideline? Will they give it one last go here as the horn goes in the background? Roll the dice. Collect their bets, Rānei. Rānei? Oh, where? Kua whakakotahi ahau i ngā reo e rua. Apologies e te whānau. A little bit of a Pākehā consonant with some Māori vocabulary. Engari koira te whakamutunga o te haurua tuatahi. That is the end of the first half here. Lindisfarne e toa ana mā te whitu ki runga I te kurakareti o Weteri ana. The boys in red up by 7 over Wesley College. Nō reira ka paku whakatātātai. We'll take a quick break here in Taupō. Ka hoki a koe nei ki te haurua tuarua. Kei te ngaro haere au ki roto ki tēnei ao Pākehā. Ko tā te waka ma he whakakaha I taku hononga ki te ao Māori. Ka whaitake aku whia ko Pauri hei whakamana I taku ana mata. Mā tō raura ki MāORI Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. What makes Bailey's altogether better?
It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, all together better. Action! You might know us as rugby players. Or that out-the-gate couple that pop up on your socials. But what you might not know, holy shit, we're about to have a baby. We need help. You need help, I'm alright. Sheree and Gillies ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Hey, Tefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. E te whānau nau mai hoki mai anō ki tēnei te haurua tuarua. Kei Whanganui nei kura rangatira e rua o tira ko te kurakareti o Weteriana rātau ko Lindisfarne. Te hikaka, te tata hoki o taua haurua tua kua hipa. E whitu noa ngā piro e whakawehe ana e nei tima e rua no reira kaore e kore. Ka pērā no te haurua tuarua kei te whai. Kia ora everyone, welcome back to this exciting close contest between these two proud schools, Wesley College and Lindisfarne. Too close to call in the first, just 7 points separating the two teams. No doubt much of the same here to come in the seconds. E toru ngā torai kia Lindisfarne, e rua kia Weteriana. 3 tries to the boys in reds, the 2 for Wesley. Koinei te kēmu whakamutunga o tēnei tau o tēnei whakataitai mo e nei tima e rua. The final game, the final half of play in this competition for these two sides ara. Mō ngā tangata, mō ngā kaitākaro i te tau, te kaumātoru, koinei te kēmu whakamutunga mō o rātou kura. And for the year 13 boys, the final game, the final opportunity to play for their schools. Nō reira kāre e kore, ka whakapau rātou, i tō rātou kaha katoa, i tēnei haurua, e whai ake nei, no doubts. They will leave absolutely everything out on the field in this 35 minutes to come. Tāhuna e tinoa, ngā kai whakaweti i taua hauruatanga. Looks like just a few substitutions there in the half. Number 17, Kepu Tuhueva, has made his way on for Wesley. Taihua kia ki te ai, ngā wai I haramai te pai. Or Lindisfarne. We'll have to wait to see who's come on from the Lindisfarne bench. As it straight away is in the hands of Deke Maui Ngahuka. Big first half from him, as Wesley will look to come out strong. Whanaroa ki te kokona matau. Long kick down to the right-hand corner is now the dangerous Palmer. Gets it off to the number 22, Will Symes. Kouru mai ki te kēmu I te pai, who's come in off the bench for Lindisfarne. Te numero te Ko Smith. Now with Kovai Tupu. Ka neke tonu ki taua taha. Tā wāhi rā. They'll keep shifting it to that far side. A crunching tackle. Put in on Ngahuka. It looked to be the number 15, perhaps. Liren Baker. And now carrying strongly, Tētai Kai Whakawhiti anō, another substitute, Harry Reid. Puketapu Pene still down after what was a crunching tackle. Ngahuka somehow manages to stay in play.
Ngari ka riro ia weteri ana te whiu. Wesley win the penalty. Ka tuki te raina. Te rārari ki waho tuatahi o tēnei haurua tuarua. They'll send it to the line for the first line out of the second half. Goes long, doesn't find touch. Just bit off a little bit too much. There is now Ngahuka. Ka tuku I te whakautu sends the responding kick downfield. Sits up now. Liren Baker. Tuku I tētai whana teiteiro atu. Sends a long high ball. Ends up with Puketapu Pene. Now in the hands of the Hiku. Te te Marima. Reid Palmer. Taylor. Tōna mō rea rea hoki ki taua parirau matau. Engari ka whakawhiti te raina. Plenty of danger that he presents down that right-hand side, but he crosses the line. Nō reira ka rārangi ki wahoa nō. This time we will, in fact, not a nō, this time we will have a light out for Wesley College. Similar field position, just opposite side of the fields. Toro mai ana. Te rārangi ki muri, ki tēnei tahatata nei. That back line stretching out to this near side, but they do in fact go for the kaunuku. Kōkiri ana ki te paiwehi nai anei. Ka tuku. Ki te tapatahi. Byers. Finds some grass. Ngahuku. It was a good chase by Weteri ana, but he beats one, beats two, beats three. Te koi te tere hoki o te eke MΑORI nā Lindisfarne. As now they look to shift it. The try scorer. Te mauana I tērā nama ono engari. Ngā pūking up tōna tere. Pera I tētai Paumuri. He's wearing the number 6, but he's got skills and speed like a back. Does Beck Allen. Ka hokia no mo te huanga will come back for the advantage. Wasting no time. Tēnā marua te kau Smith. Pau waho. Shifted to the hands of Griffiths to Puketapu Pene. Tuki ana ki te raina, crashes into the line, and now they go back to the left-hand side. Neke ana I tēnei ārai, tēnei raina o Wesley. Ngana ana ki te whakatuwhera I etai āputa kei wainga. Looking to shift this Wesley defense from side to side, open up some gaps. Now Smith. Ka tuku no ki te pau tuwhera, the number 7, Hunter Thau. Just lays it off. Once more, Allen that was crashing into the line, and now it's in the hands. O te rua te kaumatahi, Gus Munro, another try scorer. Still going. Me te huanga hoki and gets the advantage. Te rapia Herutu Mahunga. And now TK Taylor. Goes to ground. Smith. Kovai Tapu. Tupu. The big boy. Carries it up beyond the 10. Te hiku te kaumārima. Palmer. Mā nawa tonu wana a Lindisfarne. Ka hoki anō mo te huanga will come back for the advantage. Patient play there from Lindisfarne. Doing well to hold on to the ball, keep it shifting. And in the end, we'll come back. Oh, kaore rātou te momo wā. They're not wasting any time here. Thought I was going to get a quick breather, but Smith has other ideas. Te pau waho. Griffiths. Smith. Kahuri kia Dawson. Utonu ana ki tēnei taha MAORI. They've got numbers down the left. And that's where they send it. Puketapu Pene in the arms of te tekau Māwaru. Harry Reid. Smith. Kauaiho ki ngā paumua. Hey, tuki ki te raina, they'll leave it to the big boys to crash into the line and almost crashing over Lindisfarne. Ko tahi noa te mita e toi ana, just 1 metre left, and the huanga with the penalty advantage to boots. Te hiku. Crashing into the line was Palmer. Kua tāhai tia e weteri ana engari reira tonu te huanga. Ora ka hoki anō. Still had the advantage despite the steal, so we'll come back. Me te whakasupato hoki ki te kāpere. And perhaps just a warning here for the captain. E rā whiu, e whakaapapa ana I nai anei. Those penalties just starting to stack up a little bit. Kia tūpato rātou, kei ngaro ia rātou tētai ki te pai.
Need to be careful lest they lose a man to the bin here. Now Lindisfarne. Te kai Whitiki, Beardmore. Ki Whanganui, TK Taylor. Up out of the line were Wesley getting the tackle on him, looking for the steal and getting it. Te Topatahi, it looked to be the fly half perhaps. In there and getting the steal is now Wesley. He aputa ki te tahatata nei, te whanahei fight, sends up the kick, chases, dribbles all the way back down to the 22. Not a bad effort there. As now Lindisfarne forced to put one up in return. Only gets as far as Te Taupō, the number 13. Aria, who ranges his way up, gets driven back in the tackle. Almost finding a way through with Teriana. There's the big man, Tuifua. Ka neke ki te taha mauira, engari kataka. Looking to shift to that left-hand side, but it is dropped, and now Lindisfarne back in possession. Once more with Allen. Shifting it out to Thau. Resets. Te kai kape Timms. Breaking tackles. Smith. Te Pauwaho Griffiths. It was a big shot on him. Nā tōna tauaro by his opposite. Lucas McFarland. Now Ngahuka. Pulled down on the 10-metre line. Tackler has to release. Is now Te Kai Whitiki no. Fletcher Dawson. Utonu ana ki tēnei taha maui nei. I ngā ringa o te rua te kaumārua mita in the hands of the 22. Me te maka poto ki tōna pukahiwi maui. And the short ball of his left shoulder, te Mikaere Ngahuka. Te eke maui te kaumatahi nā Lindisfarne College I whaia I tō rātou piro tuatoru. Finds their third try down the left-hand side, 26-14. Fantastic interplay. Nā Symes I timata I reira te aputa ko tahi atu ki Whanganui. Me te makapoto ki tōna mete ki te taha maui nei. Saw the gap straight up the centre was the number 22 with the short ball to his mate on the left-hand side and Ngahuka. Me tōna koi, me tōna tere. Ka whai piro I tērā. Ia wā, with his pace and his skill. He will finish that one each and every time. TK Taylor looking to draw it in from the right-hand side. Just stays out to the right. Rua te kaumau no ki te kaumawha, 26-14 it remains. I roa tera I haere mai ai, that was a long time coming. Lindisfarne had the position mō ngā miniti e whitu pea. Engari nā te mā nawa o nā te whawhai tonu, kua whai hua, with plenty of patience, plenty of determination. They eventually get the reward. 12-point buffer now. Sending it out to that right-hand side, taking it in, Te Kai Whitiki no. Kōkiri whakamuri ana, driven back is Dawson with Teriana. Kei nei tonu, they are well and truly still here to play as now Lindisfarne look to exploit that space on the left-hand side. Symes once more loses it in contact with Teriana. Hea hama rātau I nai, what can they find here? And now, nice carry. Nā te toparua. Now they shift it. Looking to find a gap. And finding one. Ki wainga. Te rua te kau, te kai whakawhiti. I reira te raina. Held in the tackle. He aha tā te kai wawe ki nei. What's the referee going to say about this one? Knock on called against Lindisfarne. Was an inspired break by Ratu Levu. Kite I te aputa saw the gap, went straight through, got it off. Ki tōna taitapa ara ki apo aria. But in the end it will be a kakari ki a rātau.
Taupō ki te raina. They will get their scrum still close to the line, only 5 metres out, I should say. Ia hau e whakawhiwhi ana ia hau anō as I get myself tongue-tied. Will be the man who sparked it all. Ratu Levu to put it in. Wesley ranging off the back of the scrum to Namawaru Taupō. Rima mita noa e toiana just 5 metres out as now. The big boys go to work. In the hands of Mose. Lindisfarne. Whawhaiana. E whakaara I te raina, fighting to defend their line. It's across to the right-hand side now, Wesley. Ia rātou tonu te huanga, they had the advantage. Te rapa e whakatūpato kei te haere. No warning, we'll play on. Fraser, tuki ana ki te raina. Taupō, centimetres away. Wesley crashing on. Lindisfarne hanging on for dear life here as now they come through at the Ketsu. Ka waihoki ngā pau muri, ngā pau mua mea ki. Hei kōkiri ki te raina. They're going to leave it to the big boys to drive their way forwards. Gets up and goes again. Does Aria. Ka tukano ki te taha maui, ka whakawhiti I te raina. A ka whai hoki I te piro. Crosses the line, finds the try. Looks to be the Nama Rima. Ara te kaiwhitiki. Tui hala maka. The number 5, the big lock forward for Wesley College, gets the response. Rua te kauma ono ki te kauma Rima. Te kauma iwa, oh e. E hoa mā ka uaua ngā nama. E harahau I te tohunga pangarau. Far from a mathematical expert, numbers are hard, words are too. So please go easy on me. It is most definitely 19, not 15. For all of you Māori speakers out there, ka aroha. Conversion goes up, and it is good. Wesley College. E whakapiri atu anō kia Lindisfarne, they close up once more, 5 points now. Rua te kaunga minutes I e toia nei tēnei whakataitai mo e nei tima e rua. 20 minutes left in this competition for these two teams. Everything to play for. It will be TK Taylor to get it underway from the Paiwehe. Looks to go deep, taken at the back by Wesley. Running hard at the line, as now they look to shift it through the hands. Stepping back inside is Baker. Squanok te tahamatau e kōkiri tia whakamuri ana, driven backwards by the big man. What a tackle it was, nā te Namawaru Simutonga. Wesley struggling to find forward momentum. Ka neke tonu mai ki tēnei tātata nei. They'll shift it on to this near side, stepping, crashing into the line. E haere tonu wana. Still going. Ka haere anō, picks it up, goes again. Kei reira, tōna mete ki tōna pukahiwi maui, kua tāhai tia e Lindisfarne. Engari kua taka. Nō reira, ka hoki anō ki te rua te kaumā rua mita mō te kakari. Will come back to the 22-metre line. They had 3 men. Tried to find his mate on the inside shoulder. Almost stolen by Lindisfarne. Ngari I te mutunga. Kia Wesley toru te painga. Wesley still with the advantage here. They've been strong in the set piece. Tira pia ka ngana rātou I tētai purei mai I te whiore o tēnei ketu kakari meki. Will they try a little play off the back of the scrum here? Shifted on the inside. Ki ngā ringa o te topa tahi.
Me te piro hoki kia Wesley College. Te kaha, te tere, te koi o te nama te kauara ko Levi Byers. Ki te ia I te aputa ko tahi atu ki Whanganui. Rima noa ngā meneti engari. Kua hokia no maia weteri ana. Just 5 minutes between a 26-14 and a 26 all scoreline. He saw the gap, did the number 10 Levi Byers straight through the middle, plenty of pace, precision. And he gets his team's 4th try with the conversion as well. Mai te kore e toa ana. Out of absolutely nowhere, Wesley College take the lead. Jeez, kia whakataua haui ahau anō. I need to settle myself down e te iwi. All of this whitupōro kari te pai mo tōku ngākau. Engari te pai hoki o tēnei ke emu. Heke ana ngā tima e rua ki tēnei ātāmira. Both teams rising to the occasion as now Wesley are off again. Stepping off his right foot, te Taupō. Ka tuki tōna MΑORI, haere tonu ana. He rehi ki te kōkona katoa te eke MAORI ara. Ko Mani New. He piro anō kia weteri ana. Another one, the boys from Wesley. The breakout from their own 22 ara ko te Taupō. The blindside flanker. Tyson Forbes running like a back, found Mani New on the left-hand side. Too much pace, the race to the corner, me te whakamutunga. Toru te kaumā, toru ki te rua te kaumā, ono 33, plays 26, and Wesley College e rere ana. Hou e taukuri e. E te whānau. Whai muri I taku ki kia whakatau ia hau anō e nei rangatahi. Me te mea nei te whakarango rātau kia hau nei tēnā pōhehe tēnā. As if they're listening in, these rangatahi, just after I said I need to settle myself down. Absolutely no chance. Wesley go bang, bang, bang. Lindisfarne. Me pēhea rātau e whai whakautsu. Whetū noa ngā piro e whakawehe ana I nei tima e rua. Just 7 points separating these two teams. Te kaumā rima ngā meneti e toi ana. Just over 15 minutes left. E wā tonu tērā o Lindisfarne ki te whai whakautsu. Engari nai nei. Kea Wesley te mana katoa. Still plenty of time for the boys in red to find a response. But at the moment, all momentum with the boys from the North Waikato. Line out goes in, and it is won by Wesley. And now they shift it. Tuki ana ki te raina, crashing into the line. Kua whai ngāwa nō rātou, they have found another level of energy. Neke tonu ki taua taha mauira. They'll keep shifting it to their left-hand side. Mani New, the try scorer. Te whana hei whai. He rehi. Once more, te Taupō or Lindisfarne. The number 6. For the boys in reds, Beck Allen with all his pace, getting back to clean it up. But here come Wesley again. Like a team possessed. Gets up, goes again. Ratulevu. Katsuku. Kia Byers. Ka neke anō ki ngā ringa o Whangupo. Ka hoki anō ki tēnei tahatata nei. They look to return once more to this near side. In the end, takes contact, does Byers. Bit of an errant pass there from Tuheava. Lindisfarne want the steal. And they get it. Kaiwa well said, boys, it's right there, take it, and now. E whakahoki mai ana, te hiku. Palmer breaks one.
Te makapoto ki te kai whakawiti, the short ball to the substitutes. The number 21, Gus Munro. Ngahuka. Ka hoki anō kia Smith. Puketa Pupene. The big man. Harry Reid. Ka neke tonu mai. They keep shifting it towards this near side. The try scorer. I should say the man with the assist, Will Symes. TK Taylor. Kōkiri ana ki te raina, drives into the line. Smith. Puketa Pupene. Kia hia ngā wā e kōrero ai I tērā ingoa. How many times must I say that name? Reid Palmer. But it has been lost, and now Wesley. Stolen back again by Reid. Taha ki te taha. Tēnei rirohanga. E whakawhiti noa ana. Side to side, this possession continues to switch. Some tired bodies out there as Simu Tonga lays it back. Te Pau Waho, the Lucy, Griffiths. Te Pau Tuwhera hei hauruarua. Number 7, Hunter Thau gets in there as halfback. Now the kaikape, Timms. Kōkiri whakamuri ana, driven back, gets to ground. Smith, TK Taylor. Thought about the short ball, goes himself. Neke tonu ki tēnei tahatata nei, the little ball to the left-hand side just goes awry. Nō reira, he rārangi ki waho. Ki te kurakāreti o weteri ana. Tērā pēr kia paku whakatātātau kia whai hā. Whai muri I taua tākaro roa rau atu. Can we just take a second to catch our breath e te whānau after an incredibly long phase of play? Engari kaore anoa Wesley kia puta I te ngahere. Not quite out of the woods yet for the boys in black and whites. Will be the substitutes. Kipueli Taupō. Ka whakawhiti anō I te raina. Tāhaitia I Lindisfarne. Engari ka oki anō. And it will be once more. Take 2 for Taupō. O hunu tonu ana I tō rātau ake haurua, still deep in their own half of Wesley. Crucial they pull this one in. Goes awry and it's with Lindisfarne. Met their huanga hoki and they have advantage. Te kai Whituki. Dawson. Ka hoki anō ki tēnei tahatata nei. Good hands by Puketa Pupene. Finds the Pau Tuwhera. Hunter Thau. Smith. Puketa Pupene just drops it. Engari ia rātou tonu te huanga kāu. Advantage was over, and it will be a kakari kia Wesley. Te kaunga meneti e toi ana ko tahi noa te tarai. Te rerekētanga. 10 minutes to go, just one try the difference. Ka kakari anō ki te rimamita will scrum in once more on the 5-metre line. Kei a weteri ana te whāngai. Puts it in. Does Ratulevu. Now gets it away. Ki te topatahi. Byers. Breaks one. They're happy to keep ball in hand. Not a clearance kick inside as now Weteri ana. Just biffs it back to Fraser. There's the boots. Can't quite find touches now. In the hands of Munro, the try scorer. Te tohipa mai I tōna waiwai matau e haere tonu ana. Te koi hoki o taua oma. Nā Gus Munro, a piercing run by the 21 is now Symes. Lindisfarne straight back to the 5. Smith. Te kai Whituki. Dawson. Ka taua no ki te papainai nei ka tuku. Ki te kai whakawhiti. A Harry Reid. Smith.
Neke tonu ana ki taua taha matau. Te tohipa mai tōna wai matau. So close, TK Taylor. Engari kua taka. Ia rātau te huanga, no reira ka haere tonu. Ki te pou tūwhera. The number 7, Hunter Thau. Got numbers on the right, can they shift it? Ki te koko nā. Me tatarai hoki ki te nama waru. Arā ko Simu Tonga. The number 8 with the finish in the corner. Lindisfarne strike back. With the whana whakau kei te haere. It's 33-31. They had to work for it. Boy, did Wesley make them put in the mahi. Engari I te mutunga I reira te hua. Mo te nama waru. Well deserved for Davey Simutonga. E whana whakau, he whakahira rau atu tēnei. Crucial conversion. TK Taylor from the right-hand side. Whitu noa ngā minutes I toiana, just 7 minutes left. Would be massive if he makes this one. Strikes it well. It's up. Drifting towards the posts. Karere noa ki te tahamatau just drifts out to the right. E rua tonu ngā piro kei wainga ienei tima e rua. Still 2 points dividing these two teams. As it will be Wesley kia timata anō. A te hauruarua ara ko Fraser e timata. It will be number 9 Oscar Fraser to get it underway. As he sends it deep, well taken in nā te kaiwhiti ki te number 5 Fletcher Dawson. Me tākoro rātou mai tō rātou ake rua te kaumārua mita. They're going to have to play out of their own 22 here as Lindisfarne look to shift it. In the hands now of the Pou Tūwhera, Hunter Thau. Ngā Pou e rua o Lindisfarne tiro tere ana ki ngā pariro engari kua kōkiritia ki tu o te paitaha. He's been driven beyond the sideline. Fantastic defense from Wesley. I was just saying, heaps of pace presented in that 6-7 combo for Lindisfarne. And everyone out there thinking that you can make a joke out of those two numbers, please stop. It's been too long at there, we move on. And now Wesley, te rārangi ki waho. Goes long once more and it falls for Lindisfarne. Here comes TK Taylor. Through the hands. The try scorer. Off goes Gus Munro. I reira anoa nahu kuki te taha engari karia I whai. And now Wesley on the return. Te kai kape. Ara ko Mark Uhatahi. Wesley. Whakawhiti. I te pai we here, cross the halfway line. Thought about the offload, opts to hold it. Ratu Levu. Digs in once more. Gives it back for Byers. Now shifting it to the left-hand side. Driven back in the tackle. Nā te nama te kau mā waru. Kua rauhe katoa I tēnei haurua tuarua, Harry Reid. Now Lindisfarne steal it, ripping it away. Engari kua takaki mua. Just knocked on. It was fantastically done as he was falling down. Tāhaitia e Hutchinson. Engari ka kakari anō ki te kaumita will scrum in once more at the 10-metre line. E rua ngā piro kei wainga. E whanga miniti e toi ana. 2 points between them. 4 minutes to go. 4 minutes left in the schoolboy rugby careers
of a number of these young men. 4 minutes to play, to give everything for the schools that have played such a crucial part in their lives. 4 minutes for glory as Ngahuka is going to have to try and run it out from his own 22. Beats one, beats two. Smith. Reed does well to hold on to it, pops it over the top for Thao. I reira no te pau kāpō. In fact, it was the substitute, Worthington Thin. Back on the inside, kia hia ngā wā. E koro ai taua ingoa hoki. How many times as well would I say that name? Thao. As now Reed. Offloads to the kaikape. Timms. TK Taylor breaks two. Smith ka titiro ki taua taha mataura. Looks to that right-hand side and that's where he goes. Loose ball picked up by New. Wesley with the steal. Teke MΑORI. Me te tuhi ki tōra taha MAORI and sends it off to his left-hand side. Ki te number waru. Taupō. Chance to seal it here for the boys in black and white. Crashing into the line. Whakatata atu ana ki te raina. Kaiwa wow says time off. Held up, in fact, the call. It will be a goal line dropout for Lindisfarne as they look to go quickly across to this right-hand side. Only gets as far as Wesley once more. Stepping, dancing. Teke matau afunaki. Fraser. Te kau mawhitu. Tuhu heava. Te karanga mai te taha tata nei ki te mautonu ki te poro. The call from the near side to hold it. As now the halfback. Ratu Levu finds some space. And it's back with Fraser. Done a fantastic job shifting wider in the back line in the second half. Has the number 9. Ratu Levu. Katsukua no kia uhatahi. Kei reira te aputa ki te taha MAORI. They had a gap on the left-hand side. Can't quite release it. Centimetres left. Wesley looking to seal it here. Shifting it. Te whana ki te taha matau. Well taken by the number 22, Will Symes. Engari reira tonu te huanga. Advantage was still there. Reira ka hoki anō ki wainga ko tahi noa te minutes here toiana. Now just 1 minute left. Can Wesley seal it? Can Lindisfarne pull off a miracle? Will be a tap and go. Ka waiho ki ngā paumua. Hey, tuku ki te raina. They're going to leave it to the big boys to crash over here. Te kaumawhitu. Tuheava. Ratu Levu. Now sends it to Tyson Forbes. Lindisfarne want the turnover, don't get it. Now they shift it in the hands of Funaki. Lindisfarne, whawhai tonu ana. Kei reira te kai koro e whakatena ana iana hoia. Coach comes round to encourage his soldiers. There's the final horn. Will they kick it out? Will they go for the try? They kick it out. Koira te mutunga o te kēmu, kua whawhai roa. Kua whawhai kaha ngā tima e roa, engari I te mutunga. Wesley College, ka tau ki te tūranga tuatoru I te CNI mo te tau 2002 te kaumāono. The end of a close fought and long battle, but in the end it is the Wesley boys who claim third place in the 2026 Central North Island competition. Me mihi hoki kia Lindisfarne. Kua mauria mai e rātou te ngāo, te hīkaka, te mana ki tēnei o ngā whakataitai. They have brought their energy, their strength all throughout this year, and a special shout out as well to the Year 13 boys on both sides who cap off their respective first 15 careers. Engari he hoa mā kua hau tērā ko tātou tērā. That is it from us here in Taupō.
It has been my privilege to watch this one alongside you. Engari e te whānau, kaua e tā wāhi. Do not go too far. After this, we have the big one, the final, between St. Peter's Cambridge and St. Paul's Collegiate School. Here from Owen Delaney Park, e te whānau, kia hikaka, kia are tonu mai.